Makhela kan hmu boka zaina hian am jot aron in lan don boka di le in khel chan ania Miller Emmanuel Chazuala Lutean Emmanuel Lutai mai Zuala Miller Lut Lautlat Patela ni tingati don dang don David Tatan Olsam Lutuk Dedea Zaurina Vamoy Fe Khatsu Elesa Air ball Avocha Fe Khatsu Tsuanova David Avamoy Fe Elesa 3 Mun Olan nei deuh chuan Elesa teang tan chuan lu mai lo kha chati tur dang om lo de Chazualan bola lawa chuan amokta Afat suang chale faksa aron suang chale zual Pratapan Aron khar chale Suava Stefana and one Ropui takani Khatsu Elesale Milaratan Dutu Samani Mitchelatan Olsam Lutuk American tlang falin ron lut vele Zaurinan Oran pull up play Zewa Fiata 3 Lut Dautlat Emmanuel an nor pele ngal pop maya Avacha em Johanna tan chuan du tu samani Amjad 3 Vial lut le tal klar mai pull up Zeu lut le ta Chazuala Ma Zong Mashat Three and Mamota Karon Lut CHINGA VENG Interstate player Pratap 3 and Mamo Lutuk Ma CHINGA VENG Mamo Aron Chang Achabel China Ron Chang Siya Tabok Sonamatan Patelan low put back Kalesa Emmanuelan Mjot Elesan lut lautlat Mitchelan ron lut le Emmanuel dok pele tazok mai Basket na izui le Bogdan
Jatan man mo ngay to la ve ron tia Emmanuel Elesan ron sang lian hi minute chang tam lo na nga aron lo chuna chon defense Ziazuk zelole tikhan zaina kan match ni na Khatla TBL le Chinga Veng BC te in khel chu lo zota 69-53 points som pasarin Khatla TBL ten nenan chani